phambili. Hallelujah. 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 Sesifikile lesikhathi. Ningibona abazalwane ngiyachachadela. Uma ngikhumbula lesikhathi lesi. Lithi iBhayibheli waphakanyiswa kusukela nga9 ekseni. Waba sebuhlungwini lobukhulu. Kwaze kwayoshaya isimbi yesithathu entsambama. Hallelujah. Ngicela nje praise team kancane. Ningihlabelele nje na ingoma yekumkhumbula. Let's ngikhumbula iGetsemane. Kancane nje bese sesiya lamagama lang 7. Ngindosho igama lekuqala. Apostoli nakumake bafundisi bonke labakhona netivakashi tephutonke bingelele bonke bomake nabo babe praise team protocol nabo asha bonke egameni lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiwaka Nkosi sibongo sami ngiganele kaThomo. Inkosi inibusise. Net bese basibita bonkosi sonke babe ukhuliswe isingle parent yaka Nkosi. Inkosi inibusise. Nkosi na Nkosi kuyatsinzana. Hallelujah.
Ngindokhuluma ligama lekuqala. Jesu lalikhuluma asesiphambanweni, asebuhlungwini lobukhulu nalobumangalisako. Hallelujah. Baba bathethelele ngoba bakwati labakwentako. Luka chapter 23 verse 34. Ungifundzele na khona lapho kuLuka chapter 15 kale khona na verse 20 wehle. Luka 23 verse number 34. Jesu wathi bathethelele babe abakwati labakwendako behlukanisela nathi impahla takhe ngekwenda inkatho. Bantfu bema babukela kodwa baholi bemaJuda bamalatisa. Hallelujah. Funza khona lapho kuLuka 15 cale verse 20. Ngakho ke Yesu kayahamba yaya kuyise. Yayisekutheni kabi nelikhaya ngesikhathi uyise ayibona. Inhlitiyo yayise yagcwala sihawu. Yayihawukela. Wagijima wayihlangabeza. Wayigaca ngemkhono wakhe wayanga. Hallelujah. Yayisekutheni kabi ngesikhathi uyise ayibona. Igwele luhlazo, igwele buhlungu, igwele konke lokubi longakucabanga. Ishayiwe umtimba wayo wawapha ingathi yayingabukeki. Yathi nayikhumbula kuthi ekhaya lababe kukhona kudla. Hallelujah. Lithuyise wayibona. Yakala labakufisa buhlungu. Yakala labakhuluma kabi. Thani baba bathathelele ngoba bakwati labakwentako. Lithi lapha ekhaya bakunalanya indvodzana. Nayikhona lendvodzana lencane yaphuma yahamba yahlaphathisa lifa. Kukhona ebandleni laNkulunkulu bathu laba sebahlulwa isimo baphuma lifa labakhiphela ngaphandle. Kepha nasebabuya bashayekile ngaphandle lalabasandlini yaNkulunkulu abafuni kubamukela. Babakhumbuta litolo labo, babakhumbuta amacala abo, babajala lokhu lebangokona. Baba bathethelele ngoba bakwati lebakwentako. Ngiyavuma bonile, ngiyavuma bakumoshile, ngiyavuma bahlaphathisile lifa. Bathethelele abakwati lebakwentako. Laba lebangcwele lekufuta kwakuthi ngangabo labagijima kuqala bayihlangabeza bayayinyasa. Bathi wani lomsindo lesiuvako. Laba labafele umphongolo. Laba lekufuta kuthi ngababhandisha amanceba. Laba futa kuthi ngangabo laba yembesa buhlaso. Bathi thina besola sikhona mfundisi. Besihamba nawe. Besenda konke nawe. Kepha thina awukaze usendele 1 2 3. Lo ushaywa live lamehlula waphumela ngaphandle. Kunekuthi libandla lijabulele buya kwemphefumulo. Bayakhonona. Bangakhi bantu abandleni labaphumile bathina sababuya
sabakhumbuta tono ngoba thina singcwele sangafuni kubamukela ngoba thina senta kahle bathi bantu ngatheveni kungcono ngoba etshwaleni bayangemukela. Hallelujah. Yathi ngiyawubuyela ekhaya ngithi babe ngonile. Hallelujah. Immediately ifika ekhaya uyise wayigona. Hallelujah. uNkulunkulu uyakubona kuthi wena umthathelelo lo longafuni ukuthathelela ngiyavuma uyihliphetile inhlitiyo washiya ngekho man nawungena office uphambana nawe uyancipha la ukhona khona asontshana ushintsha isitulo thi baba mthathelele amdanini bathi kutaba nawe akabi khona ithi baba mthathelele ukhuluma ngawe kabi ithi baba mthathelele uma uthathelela awanteli lo muntu utantela wena. Hallelujah. Lokhu sigcwele la asikhulumisana siyapretenda kunebantu lesingabakhulumisi kunebantu lesibakhuluma kabi kunebantu lesibabuka lapha sisonzele kakhulu kumfundisi. Mfundisi usithanza sonke sikhwashiswa abantu kuye basikhuluma kabi basikhuluma ngamagama sabaze bayasati miyakeleni vele nje kunekokuthi basihawukele ngoba sishayekile phela sasibuyela ekhaya nithi asibaleke siya kuphi siphuma siya kuphi ngoba ngishayekile ngathi khanza sengikaneti ngulu ngakhumbula a house of praise kuthi hayi man indumiso ikhona bona laba labahlabelako bahleba aphuma umuntu wahamba. Ngishona labagcwele moya ngishona labakhuluma ngetilimi ngishona labaprofetako ngisho mina labasonzele kumfundisi bangikhuluma kabi ngoba bathi litolo lami mfundisi ufunani ngamakankosi akamatini ukuthi unje nanje yayi ngiyafuma uthi ngiyathi ngonile babe ngithathelele ngiyafuma ngonile ngiyavuma umhlaba ungishayile. Hallelujah. Kapha kwasisi wami nababhuti wami abangemukeli siyahlabela la kube besenda livi lanthathelelo ngabe kuthi indzawo yokuhlala sakusengenena kubo pastor bo archbishop bo bishop abakhulumisani babodwa nje kapha bahola bandla la uNkulunkulu lo moya wabo wehlala ebandleni. Hallelujah. Ngoba laba bathinta lo moya wokungafuni bantu wehlela la kuleli bandla bona babodwa bafunani bona babodwa badingelana ngetibhamu bona babodwa bayathengisana kapha bathwala umphokolo wesivumelwano baba bathathelele ngoba bakwathi laba kwentako. God bless you.